Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tenteretan hadirin utamaipun para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula munjeki. Moga-moga bedana pengajian paneka dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben selamatan pemberangkatan umroh. Moga-moga raja banyak manfaatah berkatana ban Allah subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj pernika termasuk leolena Isra Mi'raj, termasuk leole besarlah dari Isra Mi'raj dekat kita saja, termasuk leolena salat selama waktu. Nikah leolena termasuk leole salah satu leole sebesar seekhiba ben Kanjeng Nabi Muhammad kangkui umat. Makana orang asolat selain najat lakar perintahna Allah, selain solat ni lakar perintahna Allah, engak di dalam solat, senang ke Allah di dalam solat, engak di dalam solat, kasih mau berdoa, kasih mau diabe, kasih ngarantep abe, kasih nyoson abe, kasih nyiptaki abe, Allah. Engak di dalam salat, engak di dalam salat, senang di dalam salat. Sekaligus as-salana perintahna Allah, tuntunan Allah, nyampung salat Kanjeng Nabi dak Allah. Nyampung ngadep Kanjeng Nabi dak Allah. Nyampung rukukna Kanjeng Nabi dak Allah. Nyampung sujud te Kanjeng Nabi dak Allah. Abu as-sujud imam Kanjeng Nabi Muhammad. Abu as-sujud kepala rombongan sujud Kanjeng Nabi Muhammad. As-sujud dak Allah. Merendahkan abu karena ngaku-ngaki ningkieki menghormat Allah, nyempe dak Allah.
menghormat ngaku-ngaki ningkiaki nyembah enggak syukur dekat Allah. Allah setong Allah saya sempurna. Setong Allah saya sempurna. Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. La ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Tak ada Tuhan sepatut sempurna illallah, angin Allah sepatut sempurna. Situng Ahad As-Samad. Allah Rabbul Alamin sing ngaratoni sadeja alam. Allah Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin sing nyiptake sadeja alam. Rabbil Alamin sing ngatur sadeja alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin semiara sadeja alam. Sampai ke waktu saya tentu akitibi ben Allah. Sampai ke waktu saya tentu akitibi ben Allah. Allah miara alam, Allah ngatur alam. Sampai ke waktu saya tentu akitibi ben Allah. Di manusia beda omurah, alam beda komurah. Allah senantuaki omurah manusia, Allah senantuaki omurah alam ni kapi. Bumi, langit kapi, senantuaki omurah nika Allah kapi. Allah sengatur, Allah semia Rabbil Alamin. Sengatur Robbi maknana sengatur, Robbi maknana semiara, Robbi maknana sing memiliki, Robbi maknana sing ngandi, Robbi maknana sing nguasai, Robbi maknana sing nyiptaki, Robbi maknana sing ngatur, Robbi maknana sing ngaratoni. Nika banyak mana Robbi. Otabe Tuhan semesta alam. Beda alam dunia, beda alam barzah, beda alam akhirat, beda. Bumi ni ke alam, bumi ni ke alam, manusia ni ke alam, kabungkaan alam, bulan matahari ni ke alam, malaikat alam, nabi kapi alam, selain ni ke alam kapi. Saya ngatur Allah, saya mau beda Allah, saya mau di Allah, semiara Allah, sampai ke waktu saya tentu akitibi pada ben omurah manusia kalau ditandretan tapi berdeketantuan Allah kapi ya. Mulai manusia lambat sampai semakin dekik sampai ke kiamat raja Allah kapi ya. Sallallahu ala Muhammad. Allah matoron ngutus para nabi-nabi nikah kekaulatan tretan karena cinta sayang dek Ka'bah. Allah matoron Al-Quran, matoron ayat-ayat Al-Quran, matoron pendidikan pelajaran karena sayang, cinta sayang dek hambana sayang. Malah ngadep ke Allah. Jadi asalat nikah salat najat lakal perintah Allah, mengagungkan Allah, sujud ke Allah, nyampung salat kanjing Nabi, sujud kanjing Nabi ke Allah, zikir kanjing Nabi ke Allah, nyampung samampuna apa. Jadi nyampung sujud kanjing Nabi ke Gusti Allah, kanjing Nabi cuma saya sempo setong Gusti Tuhan dek ka setong Gusti, pangeran dek ka setong Gusti Allah. Sallallahu ala Muhammad. Dah, ini olehna nika. Dadi salat nika kangkui supaya terus anyar lohir batin ben Allah. Supaya baru tak oleh laju.
On orang laki bini beda nyaran beda julajuan beda sangat laju. Tapi mon ke pangeran tak oleh laju kudu terus anyar. Jadi kudu terus semangat hidup rohani nikah. Hidup nikah. Rohani hidup nih. Kudu ke pangeran terus anyar tak oleh laju. Maka terus nyari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gaya nyari terus ya nyari sampai supaya neng senengan dalam supaya enggak seneng dalam neng senengan ben sehitaki abe neng senengan ben sema bede abe neng senengan ben semau di abe ini kan saya ngatur abe pangeran abe sallallahu alaihi Muhammad kemanfaatan lagi kenika solat esena solat kenika beda zikir solat dalam solat beda zikir dalam solat beda tahlil asyhadu an la ilaha illallah beda syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar dalam solat beda tasbih subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal a'la beda tasbih. Nah apa tasbih? Tasbih nikah subhanallah atau subhana rabbi subhana maha suci Allah subhana rabbi maha suci pangeran kaula maha suci tak ada kekurangan tak ada aib tak ada celah tak ada aib tak ada kekurangan tak ada celah tak ada batas kaula tantretan kuat tapi kekuatannya beda batas. Kalau tantretan mereka oning pangaoninganna beda batas terbatas. Allah tak ada aib, tak ada celah, tak ada aib, tak ada celah. Subhanallah. Maha suci Allah artinya sampur. Maha suci Allah, suci dari aib, suci dari kekurangan. Suci dari celah artinya sampurna mun kaula tantretan sampurna tapi sampurnana pakun terbatas para nabi sampurna para wali sampurna para malaikat sampurna kasampurnana pakun terbatas sallallahu alaihi Muhammad. Saya tak terbatas nikah Allah kekuasaan terbatas penterlah terbatas subhanallah maha suci Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tantretan akumpul tore satunya kepiwon otabe pandian lagi ini kepandian kan ayo kumpul pandian agabai matahari setong lagi bisa mampu na punten agabai matahari atas nih kan karo putih tak mampu sasiduan do kepi agabai matahari tak mampu satunya saya Indonesia tak mampu satunya pakun tak mampu teka pun kuasa pakun terbatas ke bumi tong ngegik nika tak mampu kamampuanna terbatas terbatas kapicukeun pangatawanna terbatas bade sekatawe bade seta ekatawe kula andretan Allah tak terbatas
Sela sampurna ki terpuji, mangkana alhamdulillah. Sela pun sampurna terpuji, tak ada kekurangan. Nah pas terpuji, mangkana subhanallah wa bihamdihi. Tulitan-tulitan pengetahuan lagi terbatas di kaki, terbatas ke kapi. Tak tertawan. Jadi tekak pun genteng-gentengnya terbatas. Tekak rabdina bakun padahal pun benikun natin rabdin bakun terbatas bakun. Bakun terbatas kapi terbatas. Allah walam yakul lahu kufuwan. Tetilakar walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sepada ben Allah, tak ada sesetara ben Allah, tak ada sepenting ben Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada sesetara ben Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada sepenting ben Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada sepada ben Allah. Zat sifat af'al ada siapa? Ada. Zat situng sifat ben af'al tak ada sepada. Tak ada senanti, tak ada senyaroba, tak ada senyaroba, terbatas. Pengetahuan nah, boleh ternyata pengetahuan tidak tedung hilang deki beda boleh, terbatas. Kadang tidak tua tak bedaan pun saya hilangan pun, lupa hilang. Kanji kata kanji tak kata. Ini juga penglihatan naba, mau ngabas kasai datang ale, mau ngabas kasai datang ale, sila ale, ki terbe, tak pos bisa kata kapi. Sampai abek nikah, sebenarnya abek tibi tak tahu. Mangga abek taning dek mangada tekak abek tibi. Kita nolak hebe abek tibi ni, saya hebe saya abek tibi. Allah, sehingga ratep sarap kenikah nang abek saya ratep. Allah. Ben yang kui obuk na berapa pikir, orang bitong obuk na, obuk na tibi ini kong, na boleh hundul, tanpa tak tahu berapa. Alis ini berapa ini kan, bulu kecap berapa ya, obuk berapa kan, lain ki obuk saya bobo, padahal benar pun kita ngalih kan kan, berapa tak tahu. Tapi ketahui ben Allah ni sampai ke zahir batinna abak kenika beda tolesa kapi kenika sampai ke daun-daun tong persetong daun sebeda itunya sebeda ya alam nikah kenika beda ketentuan kapi dari Allah. Allah tak main daun seraja daun sekene kapi ni sampai kau buat nak kau datang saja. Allah tak main nanti kenika. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Jadi Allah tak main anak dia kini kapin si bodoh ni kan. Allahumma salli ala Muhammad. Allah andik tujuan, andik keperluan ada dia kapin ni kan. Sallallahu ala Muhammad. Ni kada undep ni benar kalak orang tombu boleh tombu ni. Wow ni kah. Daun dan nikah punya ni, berempat punya ni kan. Sampai ojen ni saya datang pertetes, ni kan malaikat sih pertetes berapa malaikat ni. Bertetesan kini, bertetesan raja, bertetesan sesangat raja, bertetesan sesangat kini. Ini malaikat kapi. Toron ada emai, hiba ada emai. Jadi kan saya bertugas ni. Malaikat ni kan boleh sekedi, boleh raja, boleh raja ben bumi ni kah? Enggak, mun malaikat maut, mun kun perak mamati manusia satunya, nah boleh kun perak tong dua, pas satunya kapi ni kah? Pada nasi boleh pereng kurang, pada nasi boleh pereng, pakon Allah cabut, rekep ompak ada pun, ada yang ompak beran. Wallahu ala Muhammad. Wallahu ala Muhammad. Mangkana kalau tantetan cek nyingke dari la ilaha illallah. Cek nyingke dari la ilaha illallah.
Muhammadur la ilaha illallah. Moga-moga manfaat. Mangkana kau besar tidak zikir la ilaha illallah. Ini kan? La ilaha illallah. Iya, kau besar. Ini la ilaha illallah. La. Pak cukup receh tapi bosan aku. Loh. Bodoh sepateng. Loh. Kau besar. Wa sholli ala Muhammad. Bodoh si asirut. Loh. Cemah kau besar orang ini asyik kesenangan. Ya moga-moga kalau tretan tak lepas dari Allah, tak lepas dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tretan nikalak napa sih pakon nakiban Allah toro kakuranganna asapora. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kakurangan atau? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Oh, ada rok bunte. Ini tahlil ini. Bocah ini tahlil. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu wa qalu ghufranaka rabbana. Ini para nabi-nabi ini kah? Satu kesatuan ben orang mukminin pada iman dekat Allah, percaya dekat Allah, ke Allah, bedana Allah, keesaan Allah, ketuhanan Allah, kepangeranan Allah. Ulun amana billah, pada iman dekat Allah. Tak cukup iman ke Allah. Mun iman ke Allah, kau tu iman ke para malaikat. Cukup. Karena malaikat si bekal ni bawah. Yuk saya beri tugas ni kan. Wa kutubihi ben ketapa Allah. Mun tak berjaya kepada Allah, iblis endek ke Allah, tapi tak endek ke ketapa Allah. Iblis endek ke Allah, tapi tak endek ke tuntunanna, tak endek ke ajaranna Allah. Saya penting ke Allah lainnya tak ada ego. Tak endek iblis. Jadi mun iman ke Allah setong tak cukup. Kau tu mun iman ndak ke Allah, mun ndak ke Allah, kau tu ndak ke tuntunanna Allah. Iman malaikat saya tugas ngiba. Iman ndak. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi kitab nika. Tuntunan esena, ajaran kapel. Wa rusulihi amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum. Wa qalu napa sih bade tuntunan di Al-Qur'an kenika? Napa sih pun diajar kiwan Allah parentah larang abe pakun sami'na wa ata'na. Kesalahan kekurangan pasti bede cetak maksum se maksum namung para nabi para rasul. Ini kesemaksum para wali pembesar para wali tak maksum mahfud muntah berdecan tu dia beli ke Allah. Kulitan tretan tak lopot dari salah, tak lopot dari dosa. Mangkana beda ghufranaka rabbana, ghufranaka ampunana ajunan Allah. Nangis nih kenika. Ampunan karena tak ada saya lopot dari sah. Jadi orang-orang ahli swarga kerua orang ahli swarga benikun nabi malolo, orang ahli swarga benikun para rasul malolo. Tapi orang-orang juga orang-orang siandik dosa keng atobat asapona ka Gusti Allah. Matang ki orang siandik dosa tu ahli swarga tak milo waben.
Ada sendik dosa kabeh tak boleh masuk surga. Ada tak melo abon-bon. Cuk caca orang nikah corpot. Ngelakon tengkang, mo tak oning sematoran. Ontongan kun orang sendik dosa tapi se asapora ka Allah nangis menyesal atau beda ka Gusti Allah. Pakun odi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad salli ala Muhammad. Tobat asapora menyesal. Mun pas para nabi, para rasul sikun masuk surga, para wali-wali si raja masuk surga, para salihin takmil loh, boleh bentikan nih kok. Ada, tak kira tak lanyok ini neraka kepini. Materi, makanya kulitan tretan paungkuan minta sapora ke Gusti Allah atau beda ke Gusti Allah. Nah, pasti tak kajaja. Waduh, datang ke si kemas ya kaca mare kabeh. Yefet ke yepet. Kabeh wono ya. Mangkana jangan reng-reng kona mun telepon atobat bareng macan reng kona mancer lanceng pertobat. Niku aja reng kona nggih kan. Ngoreng kona tidak ngeneng tuh Gusti nyok sapora Gusti. Orang setan di dosa ni ke asapora ke Allah napa boleh banyak tuh para nabi ni ke maksum membon maksum di asapora ke Allah karena tawadhu Nabi Adam Rabbana zalamna wa illam wa tarhamna lanakunanna cik ngako tobat ke pangeran Ibrahim Rabbi filli wali wadiyya walil mu'minina yauma yakumul hisab sapora abdina pangeran sapora aki abdina Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu benini kuntum ini kuntu minadh abdina zalim salah kalero ngakoe kabeh ngakoe ke Gusti karena ngakoe menyesali sapora Gusti padahal muncik sing lakoni kaulitan tretan tak dosa bener. Tapi para nabi pakun aromasa dosa salah pakun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang mapan, ada orang mapan pun yang ngangka enika. Kadang-kadang kan pun mari ngangka kan ngurmat ngangka ki ngocak. Saporan udah kekurangan nah. Kan? Orang Nabi pun mapan minta sepora ke pangeran. Sekuni tak kok bode seano. Kan beda tuan rumah kadang-kadang padahal lampun undangan lampun ninteng ya. Tuan rumah lagi minta sepora kita udah kekurangan nah. Nggih kan? Sepora kita. Kalau lama. Nah, boleh jadi salah ongku. Apa guna sepora ke Gusti Allah. Kanjeng Nabi, umat kanjeng Nabi. Ya ceriki ya ben Allah. Berapa? Rabbana la tuakhirna. Terus anak gila berapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tuakhirna in nasina au akhtana. Rabbana cek seksa abdina mun lupa. Au akhtana utawa abdina salah cek seksa. Oh bos mulai seksa abad nih. Oh bos. Nah, karena ya ceri ben Allah. Marai beuleun nah cara sapora kang kok ibu deui ben pangeran. Ih. Nyaman iki. Montong ibu deui. Si malai pangeran. Kabus pakon sampiaki dek ka umat ta Kanjeng Nabi.
wahyu turun kanjing. Dah lemah nika kang kuwi mata kanjing. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Mun abdina cek siksa, cek sanksi, mun abdin cek siksa, cek nyiksa junan dek abdina. Mun abdina lupa, otabe salah. Tusa apa? Akhtana nika tusa raja, tusa kene, tusa apa? Macam mon kalian apa? Cek siksa. Ya ceri. Saya rasa ngajari kalimat nikah wahyu dari Allah ke kanjing Nabi. Rabbana wala tahmil alaina amunyi nah tak cocok beli penam ya. Beli pernah aja kan dela, mama jangan pes-tepes. Jadi pernah sekali. Saporana. Aku juk sedih bu. Tapi kan bu tak baca jelas. Siapa sih ngoda-ngoda mu ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Ini kan jangan nasab aja tak beban lagi ke abe tak beban. Nah, saya tak abe saya tak Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna cek pekol lagi. Tetina apa sih tak mampu nyok cek sampai pekol lagi. Nyok na pangeran na sinangkung. Wa salli ala Muhammad. Wah mau tak tanggung pangeran ampun masak dah bak akhirat dekian. Pecak masak. Ini waktu satu saya tanggung pangeran. Makanya bodoh ni kadekian daripada ke akhirat bodoh orang ni kah. Pertikaian dah bak akhirat. Pada damai pun pangeran. Bu tak bisa damai tidak pekul. Baru mau buat nari ibrit soal kerja mau buat nada damai. Engki pun wah. Napa engki wasa. Padahal nada itu mudah dan ni pekul pasal ni. Buat nak koran anu ben wae ibrit sepeda motor siang nyala. Oh iyalah. Apa iya mengajueng weng. Benu anu nak kapihna. Pas warga saya anu. Buat warga ya. Gimana masa anu ke pangeran. Wa'fu anna ampuni abdina. Mun raja benikun kene wa'fu anna maaf abdina. Mun raja wa'fir lana mun raja. Mungkin rajona. Raja bentangi pun bumi wan. Warhamna anta maulana ayunan penonton abdina, adunan penolong abdina, ayunan sialudung abdina, ayunan pangeran abdina, malaikat edina, malaikat edina ben Allah, malaikat tonton, malaikat tolong, malaikat lindungi, malaikat jaga, anta maulana fansurna alal qaumil kafir dari jin, dari manusia, dari setan kabeh supaya lindungi apa ben bisikan-bisikan na ben kudeun-kudeun na ben siasat-siasat kabeh. Wa'fu anna ampuni abdina. Maaf abdina. Mun korang raja wa'fir lana sapora aki abdina. Napa boleh manana wa'fir lana? Toto pedus abdina. Totop kesalahan abdina. Kekurangan abdina. Padahal gue dari tamu teh totop nih, boh. Hah? Montai totop nih kayak isina tabu terus tahu, montai isina apa tabu dulu tentetan nih. Montak beceng kepi gini kan bola nama apa nih totop pun pangeran. Ini kecubuan dia, kecubuan ini bola nih totop. Wah montai totop tak ada. Saya randa gue dari tentetan montai totop tak randa kan. Itu sana bunyak nih kan. Wow, tak boleh totope. Baru saya coba tel-getel yang ada totope ini. Lampe tuak sia tu sah karena itu totope ben guste. Dadi abu mangkana waufir lana salena sapora aki minta toto cuk berdeki depak akhirat itu tope sapora ben Allah.
Mugi parengan rongguan sapura. Warhamna muji rajona bon, ayeun ben gunung, ayeun ben langit bon posa. Warhamna kani seretina. Kani sere mangkana syafaat terakhir arhamur rahimin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna malataitina anta maulana fansurna anta maulana fansurna amun tahlilan berapa terusana bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Temu cek banyak dosa nabek nih ya. Wa sholli ala Muhammad. Wa sholli ala Muhammad. Semoga manfaat. Semoga sapora ben Allah kapi. Sapora sallallahu ala Muhammad. Isra Mi'raj esena salat beda kama istighfar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa ampuni abdina. Rabbighfirli sapora abdina warhamni sayangi kani sere abdina. Rabbighfirli warhamni. Mari sujud kura. Subhanallah a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdi. Lopot kemokna. Bener saya tak apa lah ngodoten ya. Kemok lopot ki bro. Ajar boleh. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jek saya enggak giam ben pun tua le. Jek sampai lopot-lopot ben ini kan. Ini kayak sanguan nih kan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Rabbighfirli warhamni wajburni totope abdina. Kajuan abdina totope. Wajburni utawa tambel. Mun beda tambel wajburni. Rabbighfirli warhamni wajburni angkat martabat abdina, angkat derajat abdina, angkat amal-amal abdina. Warzuqni dunya he malaikat karena ceke dunya he badan batin butuh rajeke butuh ilmu butuh keyakinan butuh makri badan butuh nginum butuh kan se bergizi mun tak ada bergizi lecak odik keng lecak mangkana warzuq bada kengki orang warzukna amboy warzukni wahdini bimbing abdina tonton abdina wa afini wa'fu anni sallallahu ala Muhammad. Muka-muka manfaat. Boh lanceng aja cang oleh gelak nih sallallahu ala Muhammad. Muka manfaat pon ngale kasih nomor seterusan nika pemberangkatan mari Isra Mi'raj juga lagus pemberangkatan salamatan umroh ting datang tasyakuran. Jadi makin pengajian Isra Mi'raj sekaligus salamatan pemberangkatan umroh salamatan ting datang tasyakuran pada reng pilihan bupati, pilihan kepala desa, pilihan gubernur, munki puluh teti, benih tasyakuran gura salamet
selamatan. Kenapa Pak selamat teh? Takut masuk penjara. Takut jabok kapika. Bahkan lagi selamat teh benih tasyakuran. Lulus oleh 5 tahun, mun mapan hasillah bagus ke masyarakat, bagus menika lakona si kangkui masyarakat, bagus lakona kangkui daerah, bagus pas tasyakuran. Dekik mangkat dikasak debat nak Mekah hojeng mulai selamat depak kanja tasyakuran syukur dekat Allah ala Muhammad padeng bodoh mare pelian menang napa tasyakuran benih tasyakuran kita lakukan dalam tasyakuran kada selamat tan male salah mat perjalanan na setuju malih selamat malih sejahtera malih damai selamat tanda bana selamat artinya salam artinya salam artinya damai salam artinya sejahtera salam artinya ngoleh kehormat malih perjalanan terhormat damai sejahtera tenang terus bojeng dewa kasah ongguan selamatan dah kasah tidung malolo beran malak kok malolo beran sakit tak sakit menteri sehat pak kapi ini sehat ueki menteri oleh barakan Mekah Madinah di bolian ke Mekah kiai panjenengan mak tak geli bolian ke Mekah kiai belum bakal bula jawab mun tak beres bula jak bulan antara Mekah ni kontara tampo mun tak beres ali bolian bula padahal pun kiai kan li bolian bulan antara Mekah antara tampo Allahumma shalli ala Muhammad nampakna zahir batin Allahumma shalli ala Muhammad jadi bener yang matur ke Sufyan kiai ajunan mak li bolian ke Mekah bula ni ke Mekah pada naring sakit bula antara tanpa dosa padahal siatanya sakit mak libur colok saya sakit ya tak karuan mau nanya cari kan mata saya sakit juga kapi ya bos kopeng kapi kini ngakir kan aduh terselamat tak kapi gue lihat terselamat tak kapi wali bulan darah tampo kemuka supaya abah nikah mun orang beres selalu berdaya bimbingan Allah atena pangalebur sesuai ben sekaleburi ben Allah pikiran na sesajelan ben ridwan Allah mangkana ihdina bimbing ati abdina bimbing pangalebur abdina bimbing pangateru abdina bimbing kecondongan abdina bimbing pikiran abdina bimbing nalakon abdina bimbing tengka abdina bimbing perjuangan abdina bimbing usaha abdina bimbing pergaulan abdina bimbing ibadah abdina bimbing wah nikah wah bimbing wah dini sallallahu ala Muhammad jadi mung kita sajalan berarti kudu atam cek kudu tak ada ngambak pegelan ya nih kan pikiran hikmurnya lamur berarti kudu atam sallallahu alaihi Muhammad mungkin awal sampai yakin dengan manfaat tak ada bahasa jam nih kan yang parak sejam misalnya naik kan tanpa naik sak banyak tempat-tempat lampata kanjing salena azyara kanjing Nabi atawaf banyak lampata kanjing kesak kanjing Nabi asojud banyak lampata sojuta kanjing Nabi banyak lampata duana kanjing Nabi banyak lampata perjuanganna ngarok bunte terus lagi banyak lampata dakwana kanjing banyak lampata munajata kanjing banyak lampata sojuta kanjing banyak kasak lampat-lampata kehidupan perjalanan kanjing entara kasak male akili napa sik paring akiban Allah kabagusan kaberkatan dunia akhirat male abe akili ka abe manten terus sampai napoto keluarga cakap-cakap
Moga-moga napa saya atur lagi nika mantar manfaat. Saya haji nih, saya umroh, si bukan umroh nika. Nah berapa orang? Piro? Berapa orang saya Mekah saya umroh? Kan kan kapi sarombongan, kapi mantar selamat kapi dar moleh mantar selamat kapi mantar sehat bejeng nika saungguan iparingan keikhlasan ban senorok ngami nika pioleh barakana Mekah Madinah kapi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Manteri rezeki ana satu aja nikah rezeki ana depak haji otabe umroh Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziarah qabri nabika Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezeki ana kapi Mekah Madinah oleh ridho na Allah kapi. Sanak foto untuk tabaka kapi ke sana. Fatihah. Masyaallah muslim. Sallallahu amin. Ojen nih kan. Pak terus ada baka Mekah. Manteri rezeki ada kapi. Rezeki anak kapi, terlalu menteri rezeki anak kapi. Oke, silendik kau beliin apa boleh? Kita mangkat. Beda bacaan, ndak kau bacaan bian? Bacaan nih kak. Patah nata, ini kabon patah nata patah pak polo juta nata 60 juta haji ini ya 60 juta mun patah umroh 40 juta beda kisah ngona sakondeng ini cukup patah nata patah pak polo juta endenan beda sangona nata patah namun nata 60 juta haji ini kah mantan lancar rezekina sallallahu alaihi Muhammad barakah ketika bagusan entar mulai ben seedi entar malolo seedina tak berencana karena munah haji ongkos entar jelena entar mulai ben haji mun haji dak baitullah lamun cokop ongkos jelena ben ongkos jelena malolo entar mulai ben seedina boleh bini na anak maka tibi anak tak ada berencana kena beda mun tak mere pau na tetangga kan mereka kalau na yarek kena kepir kena antar mole ben seedina ate syarat dukun na mangkana kudu beda pembimbingan pon cokop nikah soon kabeh teka ojen nika semangat jelep sakoni boleh saya jelep banyak mantar sehat kabeh mantar sehat boleh saya pakun seger nika muda boleh saya ngitek yang semangatan ya buat ngitek cek nengi ojen tak ning kenawangan bodo kan nggih mantar sehat kabeh jaga zahir batin kalian beratan jaga ban Allah pengajian ni kaman terbanyak manfaat. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat as-du'a. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim
Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa ala alihi bi kulli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka an amma wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu abduka rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka rasuluka sallallahu. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Tamamal afiyah wa mal afiyah maaf tahfiduka nastaghfir jinana wa salafa kullu syai'in au salamat al afiyata fid din wa dunya. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridwak wa la taj'alna min khalafan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah